Nar Malakenyam Biakamal ka Nuer Online TV channel. Anda manduni chang kwasnyak. Kejan gwas me barodan palpin kaliang rointin kontin lat karodian. Ken kononiam me jirama jidit gwas me go regen go jin der lertitini der kenyak kanedi kokien. Bantin kon lat karodian. Rewike South Sudan bana kalinkel. Tega to go liang gwada me. Ken tono go no banyo ya kelone. Ken yambana right ka queen independent. Ka kore bana right ka qui kwaran shal ke ki query guard ano ala guard chief e shibere which ka juba. Ngum shalel ka juba ka jen jani no ki ngum chikana lat gorjen wo bana metod bana jelin kel gwasmeni no gorjen wo nyak ler makanidi ko kien na dialen content gorjen wo de kan ler de kan kelim gwasmeni to kon ke to wan long to gor kon de kon ka ngach re getin diala kon lat ko rodin re duaran ko ngai kon ka togono ala siang beje siang dana to kre wech ka South Sudan ko beje gorje en wodenar palpin ka liang ruai nitin kon telat korodian no te ka na to ngwana long gwasame te dong tin kon lat korodian rai wika South Sudan chicken ka ngach ke chicken ngaje no ko ngunu to oktone so gorje no ba titi baka nywa yekel no ajo bana kwen gwasame no an walle shanka badak ka pay baro ron kina dangro widi jan dangra widi diech no aken shanka bangwan ka pay baro ken pentin ano ka jom shalat wo nene shalat wo shade mi di chaje las leten tama are which ka juba many stentin kokien ka qui security ka ta dana don telerik de to ka jen shangamo shi kuma kirma yadi chede mi di che jelas let so onde jamo jare we tama no ka witin kontin la wi South Sudan la witin kontin tin gwe ken go tik kor tiketin ketirik tiketin so cha jo me cha jelaran tama cha security ay lat gosde so can it become celebration can we ko kena can be kana lat no gwad min chuch netin la ji South Sudan ba shuina lo tana chicken be celebrate do not need to be celebrate native content ka kum kirmi yadi be can mission be can celebrate but tana chicken be celebrate no chala do won tame scenario leka ko ba celebration mo ba je latre we ke juba kan witen ko kien no chana right ka qui western Equatoria ka jowda na chaling no netin kontin tintin la US ni Equatoria kolela rege chitwok kames pela yo kene kum kirmi yadi re wichin winemi wa kane ti kone dwal ko dong de terik de twok kor tekin ngai kono no kum kirmi yadi SSPD abla kene jen no biken kume SPLA yo biken o ma gwada dana tetin so na mone jack insecurity ko bedetin ano na jen milingen in o take a core talk no take a rikti talk so rik talk ela talk aga talken ka doba dan en tika kume kirma yadit ko kanite kon la jen bukan ji kume SPLA yo biken o mak na me mugore jen wo de yena ngach Jordan gwasame ala query gat chief gabeyo chale workine gabeyo jena kwer misha kwany re which ka Africa Union la kwer Africa Union an cha kwany ki kwer je gat ne titini waken chikan wuri shal kai workine gabeyo mood Ethiopia chikana kwany la Ramadan en bimal bilat kam South Sudanese ni kana duoba dan en dong de Dr. Machar de jello inkeje
chicken jo me chicken a lot and go wude me wa shemen we latre which ke juba wa che je succeed alone teme chagu jeno dong te ga mal maton me beben ano kamala mo betwok kam Dr. Machar kene kir me yadi chirmandana ngai kone en mal point me latje chaje la lora bang nana ma lat ke je ko shine dangro shikamat mi ci kum kir me yadit no mi she no bi mal bedetin nyoda jen ore wech ka South Sudan bi mala mo be yikten kama ken kir me yadit kan jen no bi mal bedetin nyoda jen wo bi kum South Sudan batire rola midi chirmen chirme shamar a international community ano mi ci kir me yadit chamal ci jebanok ano akene bi civil war ba nyok mulo jetin re wech ka South Sudan chire ma ngai kon yala no tirik tin tama so karamadana dong de ti yala ti adega kap chong rikit kon jike e kir me yadit do no kir me yadit is not ready ko be mala mo be jaga jabati wano ajenen cha kula la no shude me she ore wech ka juba ko be mal ba jono ramene wa ran executive secretary ke gat you know lo kwermedi cha kwan lor bang kwan geje ko bi kirme yadi be mandana la hude meje be jowling so cha jo mo cha ja kwen en 18 content re wech ka South Sudan si wuri shalke ge be ye mud buñ wa cha mala mo cha jenang re wika South Sudan ka cha no ga kirme yadi de no bi ka let kel kwana ben kamala to gene kirme yadi che no no te mal me de lat okay cha mal che gor Ramadan gormal e Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar jira medan no go bi mal bade tinwal ban mal chaje gor cikir ma yadi chamal chaje gor mal chaje gor ko ne guje jen go mishi Dr. Riek Machar che barare ti jen right now alo jen che te power amicha barar ke je no no gui kire no dong de power danan che jika ken kor pen diality de ka bat keje so ko kuje mo chikire gorwo de Dr. Machar de je dilwen ajen menen yena tama lanka je ji gat ka lanka je ji Africa Union you know lanka je ngo kir nonimal kir normal kir shu so Sudan chu je loch re kore ngode chikire cheje no so ne me keliu dwer keliu jakanga ki power kelu jakanga jaka kirma yadit so jen do badana nen jen ngwane ke jen tam shi ngwane shi kan won yam no shi kan pet ko ken kirma yadit kan rodi committee no ba mala mo be jenok ki be mal bedetin jen menen yen tam ngode lanka jen go mala be chu South Sudan chu ja gango betre kore so jo me e jo mi shi kan laden winimi me sha Dr. Machar cha jelun ka togde nyo the jen wo bi malba ben re wech ka South Sudan kamu te cha Dr. Machar cha je luñ shi mala mo she bedetin ko ngai kon diala kon lat ke kirme yadi den tame ano kirme yadi la de SSPD abla jaga bikan wer bikan ko ma gondin konen tinte ka tindio je ka konin dangro tin paywe chan man chalat ka pani jar ki konenen man chala da kuma kirme yadi bokan wer karian yale ano so neme kel me gor no di yana ngach ka kirme yadit kirme yadit gwase me chaje nung report wuri shal me bol mail gwase dane che dot ray wiki juba me chi kirche jien che woke Dubai akieka United Arab Emirates no te mi che bol mail te ga report me che lawri aleka report mo che je non kir che jogo no me che lo lat jene tela mal michilo jek you know wuje stable tela kor michoro lo lat kangai kono no gwade ngut kir ngure jor ya don wer she jebok mamo ala plan di already plan a plan mishari leke lo tela neiti you know chaje gurno dong ba mala mo ba e jaga jabato gwaso mo jenda na ngai kono tem malat ke kir ma yadit okay amalat kir ma yadide ka kuje mo de yente ka ngai ko mal rama yerenga e kir mal shi Dr. Machar yeramo
mal e kir ma yadit yaramone ka kuje mo mi bi mal betin badil ben ne ka Dr. ma char che ben ka kir ma yadit ajen ku yena nena tema fwas ka kir ma yadit ko jin normal malati wano chu mal chu je yer please lanka jene shiang all the time but ngode she gorno be mishra no na mon be jeling reason dana she no ko je o gor jen wo be Dr. ma char bo jo kwan ki be jo lun gwasa dana shi queen kwara che tiak ko queen kwara mi che tiak by the way and about too late ka Dr. ma char ko be campaign be jalat ko campaign wo jine wo bi burake neko ka do badana bi ka bot ke je ka do badan kimen belet ke kake ajen do badan ba yikulo no ko je but mitele way no mi bro linka neko ke je no chine ku jikene bi no okay ko ran no ka je ka mandan en men chalat mitele mi chalat mi George chaji bi no ko neko ba jinnok kamandan en ledi so jenta dan en chi kim yadi che gorno de Dr. ma cha de jelun ko don de Dr. ma cha de ro da ling kanetin kontin la neka so lunjok chi kim yadi che lunjok jeme cha kim yadit no cha je no report no win ngode te kamal no ajen sha chune na tiang no sha chief of staff la chief of defense minister wurshal keme ponang cha yo watch cha gwar yo kamra radien so dio jeno tege tilat karodian de kan kona ngach so dio je ngayene no wude shal ke Michael Makwil wet ba dio je most of you shajenen ano teke titekarik no ti shalat ban ngore big pel gwasen be for now tele mi gwa mi lienke mi de lar no ngum le ro da mo ko kumkir mi yadi ko kumkir mi yadi already right now chetega mal point de karwade ko chetega mal jaga je ko che biya stable ne karwade ne point en party de en kir mi yadi so chete kamal karwade so quick commandant brother lat ko kuje mo kir no che report mo che je ko de me bol mel no ka che tindi ala ko ne chalat bol mel che kaling dio je bol mel at least for now sf gwada dana tetin ko don chaje bu jentama kala je bone tin wana no wude sha lat gwa wude mishala me pol nanga wa dong be jen wo jaram dan nb bol mel be jako be kwer be jek alo be kwer ala kwer South Sudan be jek ba je kame ka dio je channel right tin longa me no bol mel cha kwer che be jek re wi ka South Sudan reason an yam ka wal tiken ke way mlat ka ngwana ka je man yam mugur jen wo bijina kwer mba ngi win mon be yek ben ka ballot box bazil kwaniji bi election bi jeli mi chaji kwani yo den bay chole an go jin legitimate leaders mo don je rom kirmi yadi deten tama ko gore jen go be bol mel be jago ba participate ke election ko de je kwani na mekel mi che wen ya malong de wuri shalga me bol de jenok rewde mi che bol mel mi che ku che jelat che wuri shalga me kirmi yadi che je wo ka bom de ki de jengich akuma na tin kontin tarar la international community de jengi jen wo jen te ka bom de jene tin wan ngai kene long ne de konti la siasin ngai kente kon lat korodien so bol mel these two option de ka bol mel jako bala kwar man dio dien jenene bol mel mu wete ka bondo dien mate jode chit ka men tu kume dung Uganda de intin kon en angre wich ganga bol mel long ko dong der la kwar amenimi ci bol mel charami mo chari recognize otherwise mo bol mel wa kamje je kwar no bol mel jana nanga so ci bol mel ci bu wonya ba bol mel ba je reject immediately ka ba bol mel ba je capture so na me jojo long so ci bol mel ci bile la kwar en gwasa monay so mo kamje jogan je en go jang na kware of la kwar te la kwar me de gwale je ke kingdomship ala kum South Sudan chicken let ke kingdom chikir mi yadi charande je de lat kware joje no jin ko kwer ko jakan che dem tok de yen do de yen ling so kuje mo ko bol mel ba je kul recognize bol mel point de you know be all the process be ga deal gor ka ta dana gor ke je win mon so ko kuje mo
bu bol mel bu kule la kwer ajen do badan an go jen wodi yen linga jen mo ke jen dan te ka cherne ne dialbo eno bol mel no be la kwer cha bu kam ni jenen mo akamene ne bi akor midit bi ajeling okay re wech ka South Sudan so kuje mo bol mel chi meden adier ke jen tama la plan ke leo jatin ka kir me yadit ko kir she gorno be kwer be jenten so na mede yen linga no me wa gor wuri shalka me kir me yadire wech ka Dubai woni jen ka kui dul wale cheng me chan jelinga no jen we ko we yo we ka nong ka do badan en che ken chicken salad chicken ge yor pinge je ala yurin kona kap ke civil servant jala de no kir me yadit wen wini mi ka kui dul wal ko ngai kon no jen te ka rek dul wal no ala point she pol che me da ngai kone so no bi point de ba pal gore kir an go be yigu dul wal che de me chele lentame so jo me de yena ling ka do badan en chalat ke je gwasme Dr. ma charno balun ba jeluñ ba chaje buluñ lora ba Dr. ma char la kom be je jek kom be je jek te ga dom bi Dr. ma char bala kwer ke je ji South Sudan ci ke chuj ke kir me yadit rundang wel ngwan te tel mal menen ke kir so jage Dr. ma char ko ba je dil nok ko tel mal pingu de machal ka me kir me yadit te Dr. ma char te ga bang long ko ba je kam kwer so na me de yen diala ngach ba je kam kwer dung South Sudan ba chaji bu kam loro bang chi mala gwal ka ji bi no sijen kwer be jik through election ajena ku Dr. ma char na la jono real rodu ne ka ko kuin kware ba jelat dino ko dwal kirme yadi gwejen o jen ba komno ba je kan ba dot bank tetke so ko kuje mo she gorno de Dr. ma char no de je kwany ki de je nok ajen menen yena tama tia de ne dial mo je ke yo jen dan le de ko she gorno ba Dr. ma char ba je nok na so mi chit kana meni ajen la lat ke ni shiang arami mo mi churo de gwejen o jen aram dong de nok of course 14 years de tele melody I don't think ode jen nok ne de tone so ba je yiglok jen do ba dan yena tama tikin ma yadi tetin ci gorno te mala de non ka jen gwada dana gorje ka je noko no jen jaram dan de ni jen ko crane problem ni kaniti kontin la jiwich jaga wi ko betrola